thirtu ngai tu du dominan zaten chibale USA ram sung lu thena phun zkipin am phit thlui azaten am phit thlu kan ti kha sile sol loading phun re rawasi kan zapi thei chewasi tunaite bikem phimi chu riang asi tile khon DV program kha an phiti ongbali pawi ra lu thei pol kha an phit chumi chu jiang ro an phit tile khon university akaona thlengi hi metel me pok tu hi DV ongbali pawi ra lu mi si ti anti himia mi pani an thi chumi re lo te hnuwa khan DV program muwa mun zatin ramting kim muwa ralut ding program muwa kha an phit tuna tichung ngai ding mi hi USA ramsung green card kai lai si kum ziang matizat kum somli leng lo zawasi chun chumi long asilo USA ra kap tiang lak ton re ro zo tu asi chumi chu thula chip chiar zati kan the na denga video chem tiang ngai na lo som hai si kan thupia kan fe meding USA ra kap tuan da green card kai South Korea mi sain jung pak chu an rama an kotlung tariai American ram sanga ti in ra rama anun nak tiang thapian ra la dawna ronga Purple Heart awal laksong tiang dong ban tu le ra kap tuan da tu American rama green card thon South Korea mi sain jung pak chu American rama kumsari ati lai sin kumsomli priat ati tiang ra ring tu asi asinan thoni kulhan nga jun thla khan an ram South Korea deportation anti American ram sungi sin doi so atwara si chuti an doi so nak para American rama ra kam manak ton da zo tu USA ram sanga anun nak tiang thapin ra rak daure ro zo tu le USA kumsomli lang ro zo tu hi Korea pa an doi so nak thu thom pe pa ro in USA refugee ram dang mi pol ka real hlo zati hitive ke atorial tu big Miss Christy Noem khal dem a hlo zetia an sim asile sound jung pa hi zawha si kan thlir ne pe sain jung pa hi South Korea sok mi si thongkha zakwa somsari pasari kumsari asi rong sin anu le thon American aralut vai mi an si Americana hin green card anti mi an rami ring thena anga nu Los Angeles a thanglian high school la the nu thongkha zakwa somre paret kuma USA ram sanga ra ka pa aluti atwanchi chutin thongkha zakwa somre pakwa kuma Panama rama American chun raldona operation antu ai chumia anthil vetika raldo ding in apok sok vechi ral andona ka chun metal thon ka na voin hi lai aturanga azang ru le azang le lama an kam nga van that thla takin thilawin hliam ma na zet aturanga chumi ronga Purple Heart award timi sunloina pek asi Purple Heart award timi chu American ram rangi raldo tu kha raldo na ka anthimo asilolen Siam an tur asile US President Rorin apek thomi sunloina award prakhat asi asiam haronga raldo thele rakap ton pe thei dim hun asinon lautika za zetin US raka pisin anchol termi asi atlang pithu in American rama hin green card kailai ramdang mi dim hunin ral ama dawna ka ni khalong ral ama dawman asi khale thlathumi sin thlai ni sunga arang thei biki US ram mi si theina expedited naturalization kha all something nga theidim hun an sikaunan sa jung pa hi thongkha zako somria pakwa kum Panama raldona hriam ha anga nu raka pisin anchol tel laya khan raka atun chan thlai ni arakim hrilo chui sin Panama ral andona hi ral andau tik chu cham period of hostility timi akim lo ronga ampom sa lo mi si tinan sim churwa rakap ton rongi zamrang zati anga theiding mi rammi sina kha zamrang zatin anga theilo na san asi USA rakap atun na ronga rammi si thena aranga theijang lo mana mipi men dim hunin USA rammi sina nga thena chancha hi kumjiang maza rak nei re raw kaunan amaro ri khalin USA rammi sina nei le nei lo karlaka jiang ve kham thana chawwa timi do not grasp the consequence of non-citizenship timi arangai poimo lona ronga US rami ring thena green card longa raklong kim toki US rami si thena arak siu da lo reng American rami rawai mi then khat pol hi US rami sina an nei asilen zunglam le hnatrona lama chun chawzalam department lami thupi hlapi thuboi hlaboi a tik chan khala asumuril thuk songa jiang thlkin dang lamna timian thai fiang lawi
green card long in an long kim tok rammi sinak siaw na thiam lo hi atol la seng an umve kamai mi thei mi ro ri khala citizen siaw do lo citizen ngai poimo tok lem lo hi an umve reng reng hi tin sain jung pa hi raka pisin cholter asin hu raldona ke sin anga mi hriam ha thon a thin na pha thon PTSD post traumatic stress disorder anti amoral dona rongi anga mi sigda chena ronga ri thei sivai atham thok chutin a soi vivo thong hi pakwa chun ri thei sivai nei na tinung hriam hrei kolna ralthom phursuana ralthom thon mi badawna thuthen zungi zungching ni fedulona timi solna poltelin solborna poronga hremnak an pe thong tlading in athuan thensak thong hi pahra kuma immigration thuthen zungchun USA ramswa sanding in thuthuna anak to tariai chumin huwa jangfa dil ngen na athelu chingkhal nan thong ni lekata ko chun anak pomsak do lo asinan chuti lai USA chawza chun an rama chun doi tlunga ngai hrilawin defer action dimhunin ICA zungching kawin champe khri siding in an jangfa hri chutin kumrei pi thong ni kulhon nga tiang a umpe vivo asinan president tham chawza thar chun immigration dan het khawzenin an fe pi teka chun green card kai an si khalen khram arak to tu pol chu zaman zafa na nei re lovin an thu an chei sak chem chawi chutin an rama an kwatlung sal American rami immigration law chun thenkai khram solna to tu pol laka aggravated felony anti solna pi chang solna tumpi atwa tu pol ta thimna ka mi thatti ve drug rethei si thon ham noi tu pol ramnong mi pol kha green card kai an si khalen an ram sung sin doi so theina dan an nei tlat mai sai jung pa ki atwa mi solna hi US immigration law chun aggravated felony crime pi changa an sia teli USA rammi sina aseu khal asilen good moral character anti chawza dan pa bal loten fil file dikten athlun thei tu ti pola athling ve theinon lo chu asi churwa green card kai men dim hunin US rammi sina nga thei china asinon lawi hleya mai fel lo na le criminal kan to na ronga ramsung sin doi so khal an tong thei lai reng tina asi DHS Department of Homeland Security General Secretary Kristi Noem chun green card kai lai sai jumpak chu extensive criminal history anei ronga rakap rotwan da zo timi phumona chu immigration law pass ding chun atling lau tina sim sai jumpak chu ramsungi sin andoi so thu hi tuilhan aliam cha kumjia moza lai sikhan hremna anak pek zomi anak doi tlung zomi araksi thong hi kulhanga junthla khan ICE department chun Hawaii sin South Korea amate tlung ding in self deport antuami asi hi thu thon paper in titi neu atam zati USA rami Congress hluadwa thelu tinrel khomna nei asinan Democrat Parliament palai Sam Marginal tipol chun sai jumpa hi zoom thon meeting na ka antel vei DHS General Secretary Kristi Noem chu mai tonin thusuna antua US rakap tuanzo po ramsungi sin doi so mi chu thildik lawasi tin andemi sai jumpa ki sinile Congress hluan rolam chun Kristi Noem chu thuboi toilet sonding in anzom re ro hi thu hi American rami immigration le rakap hun por kalak thuboi boi thak tak asok mi thilasi sai jumpa ve ki solna atwa tu rakap hun por ranga second chance omnon lo thlang asilo mo ti mi khimu tu ma sibek asim helin alang sai jumpa thuboi hi kan thirin kan zautika green card kai thau rakap hun kan si mana lenu chun kan marori kan to mi solna ronga US rami umring theina chance kan lo thei hleya American rami si theina khal an phi sak thei asi ti mi langter tu pakhat asi hi thuro hin US rama refugee umra kap tuan zo tu polle tuan re lai tu poli anton re mi le hnui anton lai thei mi buina pol alang teri kan rin thiam apoimo zading si sai jungpa hi nupi fanau ne si afanu fa patla chu ampui tling zo himi hremha ranga lai hin azang lai tak phang le azang vollam kapa hin siam haranga i chumi khal tu ba te ro ri antilang tuna hin Korea athlang zawi harati je thu khal arela si ma in himi thui nam hu dan ngai nam por komena kal hlom chona lo som hai na zate para longoi